Kalatibiyag! Nimot gayam, Carlo. Hello, Carlo. Nakawag ka, mate. Umay ka dito Ilocos, tadamang hiregen ka. Agpat na gatugtog. Manutitid da? Makaamu ka into niyag sarita. Basta umay ka nito Rabi. Okay. Thank you, Carlo. Bye. Ay, sos. Sana ka maibusan iti dahi ti abulan, ha? Sino timawag? Ni Carlo. Isungsong na kamaninday siya tao. Pagkwartaan da ito'y. Bakit? Pagkwartaan nyo laadwa Karaman kalat-tamad at asawa ka, mate. Barang Agtalag ka di kanyak, Ludi, bakit? Iti kasta, nagasat ti amin adumteng, aldaw ta. Sapay lakuma. Manang, dinamag mo kumaano kaano manin asumangpet. Ay, jakmut na damag ang agpaisong. Sa bagay, saanen akabarbarukan ka ti style ti asawam, asumangpet no kay kayat na, saan no saan. Huwin nga ron No agsasaruno ti mangayab kan kwa na. Talaga saan ang makaawid adagos. Okay laeng talab mo mo. Ha? Saan kit din? No ado ti masapulan na iti papanan na, ibarkada na, wenno ibulakbul na. Aguma iti happy-happy, malipatan na nga da pamilya na. Kwa? Saan mo't siguro nga agnanayon akasta ni Ilyong? Barang manang. Parabor da ito'y. Iso nga i-share kumat kada kayo, ah? Saan matamay may sa ti aldaw? Ungar pa iso. Sige, bungar ka kadwa. Aginjo tayo. Ungar pa iso. Nagaduti pulutan tayo kan mainom ah. Sige, tagay ka ron. Tagay. Ungar ang bari. Ang mga no sa pulan to ni bakit mo tibirok mo. Sabalin to lang mat ati awat ko kan kuana. Uray tado pa iti pagkantaan dita. Agsasaruno ti kontrata ka fiesta. Ken agsasaruno mat ti lamayan amangay ayab kanya kapag kantaan. Mayat May mayat manin ano ikuyog na kami mo. Una, sigurado na ita, kakadwa. Makalawasan tinapalabas, manipod na pan nagtrabaho ni Manong Ilyong manang. Ngam aging gait na, di pa'y nagawid. Lepasan na siguro at kontrata na. No saan ang makaawid? Di pa tulod na kumadisweldo na. Ha? O, saan ka di manang? Ay, ada siguro napatag-arason, tinakataktakan na. Ay, Sige taituloy ko man dyan aramida. ni manang talaga. Nakadkadlaw nga isakit na nila kay na. Intun agangay, agngangan tumanang. Agmerienda kayo pa'y. Pag inanain nyo pa'y ti karabukubyo. Agyaman na, ading. Sir, saan kayong tupay nga agaw-awid no malpas kayong agtukar Sa nga ilyenda kayo iti husto. Angam, adamat kakadwa, ading. Ay na, sana parikot dayta. Agjajaming tayong tupay O sige, tapnoan ti makunayo. Pagustuak ti awis yo. Mayat di pa nagkanta mabaraw. Saan kami amauma? Ay, kanta man dyan kanta ni Bobby Gutierrez, Kanbing Rodrigo. Ungar pa iso. Ay, di ko man baraw, di buwan. Ay, di man pati kantaan. Sige kanta kami na request yo. Di uray man nagpatpat kami dito Uray awan inawidan. Mayat ano kasta? Ay, ado ti kaldeng kada manok mi di tama partay. Aguma kayo. Manglayos pa yati arak baraw. Sige. Saan kayo mapaay? Kakadwa. Agrenak tayo dito Ayos. Ilyong, ibong tayo tabulan Wan nga rod. Nagsasaro no ti kanta kan tugtugan tayo di na panabulan. Kita, awan mo tan apulos ti mangayab kadata. Sapay naibus kon ti kwartak. Oray siya nga ron. Kunak no matuloy jay dua kontrata.
Nagbabawi damit. Naiutang ko pa yan. Naimbag lakit din natawan ti pamilyak, tol. Awan ti mang sermon kanyak. Siya kakit, dagiti aginak, timang sermon kanyak. Delikado ka man nga ruda na. Bayam, tagumada. Di dakmat kabilan. Sumrak ije bangir alapayag ko. Rumwarto mat ije ba? Ha? Sika! Oh. Apa anak lahat ka nakakita kanyak, bakit? Kunak ano na kan? Anya? Ay, unay mo't daytan ngay bagbagam. Sumrak kak mampay. Tagakapsuta. Anya man ti ipalawag wenno palusot mo? Ay, amin na tao, katagbidot. Iso pakawanan na kuma. Amok ti mamakawan. Ang abusado kamat. Numaangsan ka, agawid ka. No awan ti kayat mon iti pamilyam, di ka nagparparang. Santo na maulit dayta, bakit? Ay, unay kan. Imbagam man dayta idin. Makatawan adi ka nagpakpakita. Ita, inulit mo. Dua atawan adi ka nagpakita. Siguro, iti kapamitlong nga ulitam. Talo atawan adi ka matagpakita. Nay, ang damat to'y nalaing nga asawam, Luday. Nagawid nanang, tamabisinan. Kasimot ni Nanang. Di ka pa'y masyam kan kuana. Intun dumakkulak. Delikado ka kanyak, tatang. Ay, anak ko, maditikas ta nga ibagbagam iti amam. Ay, apok. Di mon ulitin nga ibagaday ta. Bayam ata inam timang kastigo iti amam. Di nakpay kailiw mat bakit? Asino ko mati mailiw iti kasken ka? Dua taon na dito nagkikita. Mailiwak ka da kayo ka ni Merling, anak ta. Ano tabasol mo mat? Awan ti panagbalbaliw mo. Iso apabasolam tabagim. Hello, di baka. Nagragsak ka iti sidong dagiti babarkadam a teenagers. Dagiti barkadam ababakla kas kada babbakat. Iso akasayaatan no di kan agaw awid taawan matla ti mailiw kan ka. Ha? Ultimo taaso tayo, di nakakailiw, di nakapagtatakkudan. Hello, Carlo. Umay ka dito Ilocos, tada kontrata ta. Takkala pagkwartaan da ito eh. Ha? Di ka agkapoy-kapoy, tama nga no may babaway. Sige. Ta ay-aywak pa nga rod dagiti kabalay ko. Masapul pay laaya nga ay-aywin nak ilyong. No anyaman day ta planom, aramidem laang. Awan bibiyang me. Ludi. Di ka matkat pagan ano. Iso ang mapan kalaptan. Tadi na kami pagan ano nga agina. Agyamanak no si papalubos ka, bakit? Di kagdanag. Ipawit ko ada gusti masapulak. Promise. Saan asyak ti pagkariyam? Agkari ka iti angin. Sige, taga lang. Kanya. Enjoy na enjoy kayo iti concert ko, Tingin kami nga ron, tol. Mabalin tayo ba't nga ituloy dito iti concert? Tagkanta tayo amin. Siya kung timang gitara, wano, mangtukar iti organ, wano, keyboard. Kurang samot ti arak. Sana parikot tayo ta, kangadwa. Boyet, umay ka man tayo baon ka. Ikan ka pa iti tip mo. Kanya ti pangibaw ng kanyak manong. Umasinag ka. Manong? Pidil-pidilak man pa'y taping-ping mo. Anay ko. Pag nangaryatan nakmutan manong. Cute ka nga, min. Ay na, mayat pidil-pidilan tiping-ping mo. Ay na, sumuro ka man nilyong. Ha? Iton kwan, ma-develop ka dita. Umapal ka man ako, nak. Naimbag kumamad, no, cute ka. Agkan ka pa, eh. Siya pa mati akompanyaram, Ilyong. Itayak pa'y amakakagkanta. Sige, madam, agkanta ka. Anyat kanta maya. Kanta ma, agsasala tayo. Sige. Ilyong, Barok. Bagbagaan ka palagipan ka.
taimbilang kamagtayin kas pudpudno nga anak ko. Taasawam kat nga rod anak ko. Agbaliw ka kuman. Saan kan abaro? Pamilyado kan barok. Isungag nakam ka kumamatan Nanang. Saan ka masasair ngam kasla napat patag ti barkadam ngam ti pamilyam? Urno ngam kit di ti sweldom barok. Tapno adda pagadal jay anak yaw. Sige, nanang. Nagbalbaliwak to. Ay na, kaanon tupay ngay. Kari ka akaray. Angam, di mo matmatungtong palday ta akaray. Ilyong barok, laglagi pam tay pagsasao ako nana. Nulabsam taglang ay, sumangbay ni tarumpingay. Pagsasaula day ta, nanang. Nita, ay, ilyong barok, dumngag ka kadi iti pamagbaga. Itay pengaw-awagak ni Ludi. Ngam di na sumbatan ti awag ko. Ilyong, sigurado ka pungtot na katasawam. Amo kong ti ugali na. Day talangan cellphone mo ti aramatek. Tadi na mo day ta number mo. O sige, takasi kamit. Sapay, awan na anak mo na talaga. Matay tan iti bisin. Awan mo ti mangawat kadatangag kanta talaos ta ka nun. Dagiti ubing ti kayat daytan. Mabit lang ha. I-dial ko nga rin ti number ni bakit mo. Dito agri-ringan. At iti cellphone. Yaman na. Hello, Lodi bakit? Ang kapay larupam nga umawag. Agyan kaditan. Kat dita kamatan amangurat. Bakit? Hello? Ay. Inidap nan. Talaga kagura na kay Ilyong. Sana mabalin ajak agsubli ti pamilya, Carlo. Maawatan kay Ilyong. Kasanon no di na kan kayat talaga. Carlo, pagbabawi ako na talaga tinalabas apa naglanglangay ko. Di nasaya ti Ilyong. Kuyugan ka lang na makisarita ka ni Lodi. Barang ikan na ka iti las. Supay timang kuykuyog kan ka. Saan kan apagan ano? Mapankalatan iti kayat mo apapanan. Sige! Ago makangaglang ay! Pakawanan na kuman, bakit? Apay, naumakan ngaglang lang ay? Awanan ti papanam? Iso nga agsubli ka manen? Awanin na talaga ti pagkamangak, bakit? Iso akasan na kuma. Ayan jay gitara kan keyboard mo. Imawar da aminan, gapo iti nalabas apa naglanglang ay mo? Palawagak ba? Awanan tinanggakan ka! Lodi, kasyam kumamot. Pumanaw kayo adwa! Diyak kaya't ang makita ti rupayo! Kasan na kumamot, bakit? Okay kumalang no dapag sa pulak, Lodi. Awan bibiyang kukan ka! May nayon ka pa ya sakit ti ulo! Tangkan mo tandi pusong para ita asawam, Lodi. Hostan! Man nakibiyang ka! Sikamot ilyong! Mapankan ka dagiti inliblibrem! Ago makaamakipaglang ay kadakwada! Uray agluwa ka iti dara! Di kan pagtatakkunan! Pang-asim mo bakit? Maodi abalikas ko ilyong! Di na kun malamlam yung uray agkubo-kubo ka dita! Uray agyad-gyad ka dita! Di kan pagan ano! Sige! Panaw! Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Nulabsem ti aglangay sumangbay ni tarumpingay. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biag!